lijepo svima ljudi, danas ćemo igrati sam sa Patrikom. Da. Danas ćemo skakati, brzi Malo ćemo se glupirati na serveru. Da. Idemo... Mora sam neki izumio, nekakav trik. Ja imam trik, bok te, tu gore prejdeš i sam se pentraš, ja te vidim, oj do mene tu. Gdje? Tu sam gore. Tu viš, tu kaj skakaonica. A me vidiš, ti si plavi. Evo vidiš me. Ne. Oj tu do mene. Ali ne još. Ne, preletao sam! Odi sedaj, ne! Bog te, skoro mi skroz helte oduzeo. Ne. Umar bil. A nekakvi idiot bija cijelo vrijeme. Ja moram pobjeći, Luka. A ja sam zrko. A moram i ja pobjeći, čekaj. Čekaj. Idemo na VA, WA. Kura sreća, prošao sam grzove. WA. Jesi? Dobro. Evo me. Can't think! Kaj? Kak? A pogledaj gdje sam ja. Gdje? Tu. Vidi. Vidim da si treći čovjek. Kak? Kak to stvoriti? Odi sedaj. Kak stvoriti? Sedaj. Kak stvoriti? Napišeš V. Dobro. Ideš pod RC Vilches. I klikneš Tiger. RC V E H I C L S. Pred zadnje. Znači od zadnjega kreneš 1, 2, 3. Evo ga. I sad klikneš na Tigera. What the hell, vidiš mi ovaj? Aha. Kak sam već stekao? Ja to moram pucati sad. Ne mreš. A moram prolaziti kroz sve. Daj sada idemo napraviti sultana. Tank ti ostal! Znam, kužio sam. O, sorry! Kriva tika. Stay prolaz. What the hell, ne mrem gledat. Ajde sad. Hvala ti je. Yes! Kako mi zaštekalo? Kako mi sad one sive i sve? Ne bu. Kak znaš? Jer mi je tako prošlo. A kaj ima veze kaj je prošli put bilo?
Pa znam, moraš čekati da auto popravim do kraja kaida. Ajde. Bolje. Aj. Čekaj malo. Ako moram zati iz igrice. Pa čekaj malo da zrihtamo ovo, da imamo lijepi auto. I sad mi je zaštekalo. Ni valjda. Nemam te povičat. Ni valjda, bog te. Je! Daj probaj ti izaći. Može. Cars treba gas boost, bog te imam. Hydraulics, može. I nitro puta 10. I auto riješen. Pogledajte mi auto. Ne, da moram. Opa. Imate jebate, moram zbog tebe kompjuter koji. Hvala ti, Vuka. Okej, ja samo popravljal auto. No. Niti valjda zaštekalo. Pa. Ne. Ja. Evo sad. Jes, predelo. Neka si lupil po nečemu. Stisnuo sam ovo da se gasi. Super. Ali se nije glasilo jer sam kliknuo odustani. I to. Nis mi je zaštekao, nisam mogla uopće. Aha, znam i meni tak nekad zna zaštekati. A gdje si ti? To kad klikneš ovaj Windows kao. Aha, gdje si? I opet mi se to napravio. Dobro, tamo. Neka sam napravio. Gdje si? Čekaj, spavnem se. Ajde da video završimo na 12. minuti. Još 4 minute ću snimat. I još li imaš? Da. Evo te opustio. What the hell, ja sam se do tebe teleportirao. I evo Patrika! What the fuck? Opet kriviku. Trebam da se naviknem. Zove se Patrik Luka. Ne. Odi, pička. Bok! To bi bilo sve za ovu epizodu. Vidimo se sljedećoj. Like, share i subscribe ako ovaj video pređe 10 lajkova. Onda ću snimiti serijal. Nema. I bokuka, I poz.